大家平安，要家外都出个jam naman nama kacinana sodibat. Sakatu suaka kajam naman auruja supuina kaino cema si imazai tua pitirua tigami a tevril. Imazai tua dosa sulatan imazai tua ita kayang patutapuru katu unama kayang. 彼得后书2章1到16节。Pai ka te sangas izwa itwa ta'ala-alan na zwa labutsa-butsa rupalaya-laya. Au pai uri namaya nga uta izwa itanumun labutsa-butsa ruturu-turu. Uri temau cikir jamadu tua maliana turu. Uri sipasa uripan tua cau-cau. Au uri mi maurawan uta tua zwa na unli apa silin taya madu marai rai. Sa ki aza langa tua uri sipasa uripan na kirimu nya madu. Kumali namaya tutsu izwa sakamaya turuvu uri patswar taya maju tua zwa na seminia shikudan. Saka uri masang paaterengan nanga masa taya maju azwa kaulidan turu. Pai amasan arawana nya maju uri katsau-sauni mun tua kai tua sikitanan tanumun au tavung nya maju pinene tanga kemasi cuai. Uri mapasusu sakamaya au sinipasa uripan nya maju inika uri magurat. Pai ka sepasari marka sa sekolah ni tari vavau. Inika sini pazkat noa cemas sini veri sanga tia maju apasa serem. Sa rusungi pitua rara serema-reman. Apati uri papa penepenteng. Au inika sini pazkat utano cemas si cuayan ika cawan. Pina televan azwa inika na paalai toa cemas ika cawan. Sa pasilingi azwa na temau cikir toa nangwangwa akakudan ati noya katoa cemke-mke la mampitu. Au pineneten utano cemas toa uri urepen na sotoma. Katoa emora mata dosa inalan sa lamai paper avu sa penti anga semam papatsun paki pau ringau toa inika nama saru toa cemasa cau-cau to uri makuda no tevri langa. Sa pas ilingi ti lote nangwangwa cau-cau warung ni maju nasarkuya rava setua naseminia shikudan no marka manganga cau-cau. Ayatwa ti maju nangwangwa cau-cau na izwa taya maju au kapatsun ka remandanda toa ada vanga toa na kuya shikudan nya maju na remetut rava cazwa na ngwangwa varong ni maju tarad. Pai cemas benara pas ilin toa na paalai taya maju cau-cau kemasi toa si sepake ringau nya maju au benara uta patavung toa na kuya cau-cau pati toa si papa penepentan adau. Parava canga azwa kiparairai toa na seminia salingan noa kina cavan-cavan. Saka na seman neka-neka toa picur noa cemas marka cau-cau. Aichua tiza lavutsa-vutsa ruturu-turu inika namasang anma toa timai manga. Saka remairai sakamaya toa warung nya maju inika marku toa marka nama pa alai semam pa terengan sakamaya.
Pai amarka sa sekalan itari vavau. Kumali ya tapu picur saka tapu garang. Ini anga kata ka ivivu wa semam paterengan sa semam pasalivin te amaju itari va ite ayau toa cemas. Lakwa aichua namaya tutsua cau cau. Namaya toa zwa amuji uji pa inika kemelang toa kakudan. Inati itu uri jamuan sa sului sakamaya. Au ivivu seman paterengan toa zwa inika kenilangan yang maju. Au uri paru amuji uji pen anga tiamaju amuri. Sa varitia paserapai toa pinaserapayan yang maju toa ari-ari. Sinan levan yang maju mavana sepasari wa remai toa salingan wa kina cavat-cavan nuka muada-adau au nu kiringur-ringur tian mun tian maju nu syaan nanga ayatoa venca-venca parorau sinan levan. Pai maca ni maju amina uri pajumakan vavayan patucunan au inika sasilangi toa patara sepasariu au sa rumulamlak toa zoa inika na seka kejeng cau-cau warung ni maju nama tava kanga toa maramil saka uri kuyatsen nangata noa cemas. Pai sesaja toa nangwangwa daran sa sekaurau-rau sa suluven toa daran noa ala keni biar ati paran noaya. Mavana napaka mangwa toa uri jiniliu toa nakuya-kuya akinudan nia maju. Kirivanan toa sini pasarivan nia maju. Pai azwa inika matsau ivu ruba. Ivu anga toa kai noa cau-cau. Ametseng toa zwa pena ater-terengan ro palaya-layan. Aichu kai noa cemas. sini vici kimazai toa彼得后书的2章1节到16节。都从zaman sini putarvan tianuki 真假先知呀，真假先知。当我们自己对耶稣的教导有清楚的认识，自然可以分辨哪些是假先知。这些假先知自然要去面对上帝对他们的审判。但是我们也有自己应该完成的本分和义务，就是正确传达上帝的话，而不是追逐虚幻不实的先知言论。Saka mawana sini pasamarau dan cintu soka jaman-jaman lacinana gamelan tu sinan maya 真假先知。Saka tu soka jaman-jaman arujasi kinim-neman。我曾经听过哪些上帝会降灾的预言。后来有没有实现？从这些所谓的先知和灾难预言中，我如何分辨真假呢？ Sinaya tanuki latinana kinemenem tu saka jaman-jamana sini pas semarau saka kainuri。启示真理的主，求你帮助我更热爱你的话语，而不是听信那些自称为先知者的错误信息。让我成为你忠实的门徒，有智慧来分辨真假。奉主的名祈祷，阿们。Mali-mali tu cua kajam daman nama kajinana kisah selang sumupu toa kai noa cemat. Tu cua tia sinupu parma keno ini kana marelua ya ku sinupu. Lamunana pazir katanga toa ichaku sinupuan ayat toa ijoan nui katina mapolingalingau ijoan nui katina na sarongongwa saka damunona pazir katanga tanoken
Ayakana Pasamarau Ulamanana Surivat Tutsua Kini Davam大家平安。